نان جبو ولاتیان مادایەکە گرینگە و divê bi şekl û kalîtaya pêwîst were çêkirin. Lê di van demên dawî de daxwaz û gazincên xelkê Qamişlo li ser nebaşbûna kalîtaya nan ji aliyê nan pêşîn giştî ve zêde bûne. Di vê derbarê de Rojava TV foksa xwe da ser êş û azarên xelkê û daxwazên wan ji bo başkirina kalîtaya nan ku weke faktoreke bêngehîn di jiyana şêniyên herêmê de tê dîtin. بالنسبه لجنان الحكوميه الفتره اول نان الحكوميه قالكي باقش قالكي واش يعني هم تقريبا قريبا نفصلنا نان سياحي كربايا بس في شغله مهكي نانكي اسمر وحشي نعمتك نانكي قالكي نباش نباقش يعني اسمرتي وشكستيتي وشفكتيتي يعني في شغله مهكي ولوبي بس بري انا براسي نانكي قالكي باقش بو سلا نان يعني اباشتي انه الكوميونتي وجعندن دقي مالي فقيره او مالي نكار نان دم بكرن ابا باشا بس غازنا مشيه انه نان جار ناجي خوشتي وجار ناجي خوشنا اجا ليسك بارد ليزن بتشيكي ليزن افا اجا منزانن شي يعني بريوي غازنات كنسر انه نانوان رشتي نپاقشتي موادن دناودن دا ku em bêtir gazincan fêm bikin, kanala me hevpeyvînek bi berpirsî îdarî yên pêşxaneya otomatîk a bajarê Qamişlo Abdülmelek Şillo rekir û sedemên kêmbûna kalîtaya nan jê pirsî. Yek jê mesele arvan gorî got em kar dikin vê dirê em wek mexber em nikarin kar bikin ji ber ev girêdayî endamê hundirê metahina dene او للسر بهتر سكنن زانن باللون وسر وك مساله بهندري او جنمي جوارتي قد ما عندن بشي صيغه وينايه او بهتر سر كارم سكنن سر بسكنن بس يم الما وقت ام تشتكي ام دواقات بتعرف خد بينن مساله لون بهتر ام سر دركزينن ارفاني فيت هالي هات جمره هناك زربونا وينا زيدت بو او زيد بونا وينا جي دهشت وجودتنا نمينه جبو فيكي جي اموك اداره تكميلات خدن ريفبريا خو مديريه افرانا او جدریا خوره خبری ددنا هیئه Di destpêka sala 2021 de pirsgirêkana başbûna kalîtayanan li hemû herêmên Bakur û Celatê Sûriyê derketibû hûlê. Wê demê rêveberiyê tedbîrên tund girtin û karîbû kalîtaya wê kontrol û baştir bike. Welatî îro jî çavê wan li bendê ne ku kalîtayanan baş bibe.